Sik. Iya ro sadi anu naromo. Kumelo ni tama lagu kan. Apa ang kairo sik. Riolo itu Riolo. Iya. Iya, madece sih. Deto pa ka? Alhamdulillah deto pa. Iya. Jam 12 lewat 15 menit waktu. Depa. Waktu duhur. Oke, baik. Yo bijolo pecica. Iya. Iya. Pecica si jolok perla. Kan album na kapanganu ya, album na JRD janda rutudu dah. Oh iya. Iya. Mendek jolo, pende jolo janda si Badu dai. Anak kaji janda yang makuit tanah. Mananang apo kayo sa di rumang kalingay. Boleh na Kalimantan, mataw-taw nga. Liso ka janda mopi. Jolo. Hiro janda dito gaga ano na aga sana kadaluar sana dito gaga. Ay, iya ko liwa kadaluar sama to. Kadaluar sama to. Bayangkan ni ko kabo dara nale serang. Nandri api. Belah. Dia nama di magosi purane makunre itu di magosi purane nama di magosi purane makomo makunre di magosi pabdo tu manyane magosi menak merone pagosi purane itu asalnya magosi nampu jila magosi purane dua itu asalnya nampunya magosi menak mana to nampu jila magosi purane menak merone pagosi pula di dua hei mana lo garoing ya pagosi pula datu ya menjadi tapan menak mana to mangan nampunya magosi kan lo tahu wasa ini kode to malakai di mato aja wasa mana to hawa iko maka demi mana tahu tapi rasul-rasulnya sedih limamu mana kemana limang kesimum di mama pelu-pelu maka demi memang nasa kamu kada macina-cina kan nai diliwat to maka mewa sama susah ko janda kaya mato maka mewa sa ko deboti mato na susah ko janda kaya mato lo to kumato sa ko janda kili di mato ampai de nataralar parpati muna tama to di ko parpati muna maka mewa puro na daripada rane kita pagosip mana kedua rane pagosip ama di to kaya magosip mama kunde kaya na magosip ko dua ko perane ko anak kemana pagosip lada maka cocok kasih anak kemana rane pagosip lada anak kemana timu lo tahu tuh asa ko janda kiamat tuh ya ampai itu ya ada bagosip cerita tuh bisa mana kemana naik pasti telu ya iro laki aku nanu susah kawasa ko dewa laki susah ko kawasa ko dewa laki amato di nama ko janda kaya amato di nama ko rondi aji melawan ki ji ro nepele iro ibahas iro agagae masuk na ilalang atita karena podola ku mana masija mananang kasi goroing apa kayak ko deh tanah goroing enter ko pada meja tapang tanah aja goroing ana bolero bung peti kini ang kalalan na paday asinga ka makada ko din uli wajay iya kini kasinga ka onro mananangin na kasi kumite tapa na ubaya ka kasi erot tanah to pabansa na namakun remon ros tongan namakku cuiri tetap panah modele alhamdulillah tanya apa to pakalian na ya mo pa ko aron sa tanga-tanga mo pa lepa na pasoroy tapi nakulena kasi monre ro gagairo mana nasana kasadia mana kaje ang katongga paliasa monro oh ya melo ka dipakai lo JRD tahu stabil kan jolo mic dua pemain masih iya nilai penontonnya JRD karya dari ite hebat na kumay iya na lobe tapay sila babaterin na kuya lobe magkikiro lobe baterya ganun may musiliang macawala ada ibu ya koroyolo sama-sama janda iya kah marah satu itu balena utan rek iya yamri hobi janda kak tuh situngan nah jadi akaka tapan itu teh ya usah kada janda sih pada nang bunga letu kak tapa 7 mata tapa janda 7 mata 2
Janda magamu, janda magamu. Pokoknya tepat 7 mata janda 2. Kinro. Ukur nang. Kok dia tuh nasi surang? Hah? Dia tuh nasi surang. Desangnya. Weh, ketua ni ragana. Oh, janda. Oh, wasang deh. Wasang ragana janda. Ada muka pokok dia misalnya. Lah, nasa janda tuh. Tak salah nih pakitan naro. Copak ko lah dore, copak ko. Iya, JRD. Oke. Makin susui. Mito ke kena ka Omicron. Susui. Pucica. Ini nasi padu aja hampir pakai long asli na imon ripo iko. Kanyero pakai buah laguna. Iya, pakai buah laguna. Nonton nonton no. Alena penciptana. Iya, makoko si Pandra sejandai. Alena to puna. Tanya jolo kameramennya. Oke, Iya, sisi lagi. Satu lagi lagu JRD. Iya, JRD. Janda runtuh duda. Oke. Siti Ria seni anak darah Naya rulaga sing Magai Ria seni duda Iya dosi kucica Ria seni janda Hai iya mengkurai Hai iya kurane Kurane Iko kamri Agak dosi kamri Oh makunrane
Repak ni bosin na. Motor solang ka nga. Ito kay pinameru. Pada to sa di ko motor ka iro motor masolangi. Maka da maso niya kelet na. Lo gani bau na. Pada to haja ko pura mau coba. Jangan salah. Gue janda impor coy. Janda impor melo ekspor. Tidak ada. Mau diekspor ke mana? Tidak ada. Iya pale pucicak. Eh, 2 moje tu no na nulalang. Agak Iya pale sih. kociaki mana kak Pak Bura janda. Ala to nak sana angka. Bahasa teh ala nangka menjaru-jaru matu mama. Jaja. Astagfirullahaladzim. Entong. Oke. Iya ya resi jolo tahu ya pokoknya. Jelas sudah lah. Ini kasih pun lagi lirang.